Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı cemaat, Allah Taalam ibadatlarımızı kabul kılsın. Kur'an-ı Kerim'de Kuday Taala kança bir jerde ant içken nerselerin emnemenen u vakit menen vadduha vel-leyl veş-şams vel-asr dep göbünçe nerseni ant içken, kasam içkende Allah Taala u vakitga dalalat kılgan nerseler menen kasam içiptir. Bardyk hem oylanyp göreli. Uşunday jaratuuçu bolgon, alamdy nesi bolgon, alamdy uşintip aylantıp turgan Allah Taala kasam içkenge bir layık zatpı. Birok emi kasam içe turgan bolsa da uluu nerse menen kasam içet. Antkeni u vakit degen uşunday kadır barktуу nerse eken. Alımdarыбыз uşunday deyt. Adamdın en kadır barktуу nersesi bul dünyada anın ömürü degen. Birok tileke karşı adam ömürün tuğra emes jolдордо ötkөрüp koyot. Göçölörde ötkörüp koyot, paydasız nerseler menen ötkörüp koyot, kadır barktуу nerseni kadır barksız kılıp ötközöt deptir. Bu bir tuğanlar bardыбыз görüp atabız. Keybir uçurlarda mına bugün mına hazır 10-20 sekund ötüp atat. 21, 22, 23, 24. Uşu sekundlar gayra kıyamatga çeyin kaytpayt. Bardığımız uşuğa şeneli. Mına 26 iyul 23 yılı okulgan peşin namız boldu getdi kaytpayt. Bardığımız bileli, o vakitin törösü kaysı dese, o vakitin törösü erteң menenki bağımda tuçurup bolat eken. Gemimiz bugün bağımdatqa turduk, turbadık. Erteң gemimiz turabız, turbayбыз. Da bir kadır barktуу nerse Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlardan keyin Allah Taalaga en kadır barktуу namazlar bol. Tündө ысык töşöktörдү taştap koyup, kızıl uykularda taştap Allah üçün hiç kim görbөгөн жерге tün içinde senin namaz okup atkanın hiç kim görmeyt. Gündüz adamlarga jolugayın, je adamlar meni görsün degen niyette aralaşışı mümkün eken uşul jerge gelgende. Birok tündө tahajjutta emne üçün dualar kabul bolat dese tahajjutta çınıgı musulman tahajjutga tura alat eken. Hiç kim görбөгөн ayalı da bayqabay kalat eken anı. Kızı uykunu taştap turgandan keyin Allah Taala'nın duasını kabul kılat eken. Gördüңүздөр, uşinti ömürübüzde ötkөрüp albatabızbı Allah Taala kadır bark degen nerse, kadır barktap bergen nerseni ötkörüp albatabızbı, kadır barktap je barksız ötkörüp atabızbı özübüzgө bir suroo berip kölölü. Ekinçisi nerse innahu lakum aduvvun mubin. Kur'an-ı Kerim'de şeytan siler üçün en çoң düşman degen şeytan degen. Birok şeytan diye içip alat ekenmiz. Bardığı şeytan diye içip düşmanımızды jol başçı kılıp koyup durup sen besti alpar dep durup tozoktu göstöy şeytandın artынан içip alat ekenmiz. Bir tuğandar şeytanga kolubuzdan gelişince karşı çıkkan hareket kılalı. Üçüncü nerse alımdarыбыз senin ömürüne en ziyan gele turgan nerse sen nafsingdin aytkanın kıla berip deyt. Nafsi hazır bardağı bir kafege var. Kursağыңды toyguz, dağı bir uşu ar kaysı nerseni süylögön dostorun menen çoğul, kart oyno, alar menen oturup al anekdot aytış, geçinde dağı bir seyilde, dağı bir toğga çık, başka uşunu ele buyruğu veretkensin, nafsi degen. Uşu gülkü, paydası yok sözdör, uşunday bir yerlerde göңül açuu, geçinde varıp jatıp aluu, koyçu erteң kılasın nafsini, innan nafsa la ammaratun bisu degen. Karasanız nafsi degen bir dıganı jamandıqa uşinti buyurup turat dep. Nafsi menen tilekteş bolbalu, nafsige makul bolbalu deyt. Adamga en ziyan bere turgan nerse deptir. Urmatlı bir tuğandar, uşu nerselerde ömürübüzde bileli. Ömür degen tık degen sayın kança ömürlörüz ötüp ketip atat. Uşu mihrapta uşul jerde ne degen adamlar namaz okubagan. Uşul yerlerde menin uşu meçitte çoңoydum uşu meçitte. Gördüңүздөр 30 yıldan aşık tarihim bilem. Uşul yerlerdeki adamlardan bardığı жаңырdı. Büt bari topraktın astına girip ketti. Gördüңүздөр. Öz kolubuz menen Kim Sambay Ajaka, Abdumajid Karake degen ulu uşu mihrapta turup mihraptan jılbay namaz okugan adamlar da topraktın astına girip ketti. Biz da erteң topraktın astına girebiz. Urmatlı bir tuğan kanday yüz menen girebiz Allah Taala'nın kolunda. Gördüңүздөр. Ak yüz menen uşul dünyadan uzap ketebizbi je jokpu? Bul dağı Allah'ın takdiri menen eken. Hasanul Basri rahimahullahu aleyhi aytkan sözü var. Ey insan balası,
ey adamdın balası, sen bir neçe gündörden turasың. Bir gün öttübü, senin bir bölügün ketip atkanın bildeyt. Bir bölügüm ketip atat dep bildeyt. Ömür degen ушундай өтүп кетет экен. Урматтуу бир тууган, өмүрүбүздү пайдаланалы. Мына Кудайым буйрса, эртең бирсү күнү, жума күнү, Мухаррам айынын 10-чу күнү, Ашура күнү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага келгенде, яһуддар, еврейлер ошо жерде орозо тутат экен. Эмне үчүн дегенде, Муса пайгамбарды Фирауундан Алла Таала куткарган күн дегенде, пайгамбарыбыз Мусанын акысы бизге андан да акылуураак, биз дагы тутабыз деп, анан мусулмандарга Ашура күнү орозо туткула деп буйруган. Бирок бизде сүннөткө ылайык болуш үчүн 4-чү күндү, четверг күндү жума күнгө кошуп коюу, же болбосо жума күнү тутуп, артынан суббота күндү кошуп тутуу. 2 күндү бирдей тутуп коюу сүннөткө ылайык болот. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, эртең бирсү күнү азыр мына орозо туткан, чыныгы Алла Таалага ыйман келтирген адам тутат. Жөн баса албай калдың азыр. 1 саат бассаң оозуң килей болуп жабышып калган, ысык болуп атат көчөлөрдө. Бирок урматтуу бир тууган, ушул учурларда орозолорубузду туталы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте карасаңыз, Ашура күнү тутулган орозо 1 жыл мурунку күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот деген. Бардыгыбыз күнөөбүз толо ушундай күндөрдү пайдаланалы, өмүрүбүздү орозо менен өткөрөлү, өмүрүбүздү намаз менен өткөрөлү. Бүгүн канча намазга мечитке келе алдык, канча жолу зикир кыла алдык, канча жолу Алла Таалага дуа кыла алдык, канча жолу ата-энебизге звонок кылып ата-энебиздин көңүлүн ала алдык, канча кишинин жүрөгүнө бир кубаныч киргизе алдык, канча үмүтсүз инсанга үмүт бере алдык, канча жетимдин башын сылай алдык. Ушуну эсеп кысап менен жашайлы. Дүнүйө деген өтүп кетет экен. Миллиондогон акчасы барлар. Көрдүңүз, рызкы миллиондоп акчасы бар дагы ушу бир тарелка тамакка тоет, көчөдөгү бомушуң деле ошого тоет. Дүнүйө деген бул кымбат эмес. Дүнүйө эгер Алла Тааланын астында кадыр барктуу болгондо, кафирларды рызкыландырбайт болчу Алла Таала. Көрдүңүздөр. Алла Тааланын астында кадыр баркы жок болгон үчүн кафирың да рызкылана берет. Урматтуу бир туугандарыбыз, бардыгыбыз иншалла эсеп кысап менен өмүрүбүздү текке өткөрбөй, ушундай бир аракетибизди кылалы. Кудай Таалам бардыгыбыздын ибадаттарыбызды кабыл кылсын, жүзүбүздү кара кылбасын. Кудайым иншалла адамча жашап, өмүрүбүздү ушу мечитке чуркап, өмүрүбүздү сооптуу иштерге чуркап, өмүрүбүздү садака бергенге чуркап, өмүрүбүздү адамдардын жардамына чуркап өткөрүштү Кудай Таалам насип кылсын. Ва саллаллаху таала ва салlam.